Ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News one vha tshi kovhelelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vhorasaintsi vha ri tshilonda tsha lukanda lwa muthu tshi a lenga u fhola hu tshi vhambedzwa na tshilonda tsha pfene. U ya nga vhorasaintsi, pfene ḽi nga vha ḽi tshi ṱavhanya u fhola ngauri ḽi na maveve. Tsedzuluso yavho yo tumbula uri sele dza lukanda dzi a kona u hula kha sele dza tsinde ḽa mavhudzi. Mawanwa a tsedzuluso o gandiswa kha Journal ya Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences. Tsedzuluso yo rongwa phanḓa nga Yunivesithi ya Ryukyus u bva kha ḽa Japan. Maḓanzhe a ḽifhasi a khou fhisa nga nḓila yo kalulaho. Aya ndi mawanwa u bva kha vhorasaintsi vha kilima u bva New Zealand, China, America na ngei Germany. Vha ri hu na vhuṱanzi vhu fushaho malugana masiandoitwa a vhubvisa gese kha temperature dza lwanzhe lwa Atlantic na lwanzhe lwa Pacific. Vho shumisa data ya u bva nga ṅwaha wa 2000 u swika ṅwaha wa 2023. Tsedzuluso ndi ine yo gandiswa kha Journal ya Climate. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrand News. Mathina arali na mafhungo ane vha tamara a tshi a tevhelela kana a sala murahu, vha ri founela kha nomboro ya luṱingo ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.